Hello guys, iyi ni CUBAHIRO TV nkuko mumenyereye kuri micro muri kumwe na Lucky ndakengurukiye nkuko bisanzwe kuri kamera muri kumwe na CUBAHIRO Passion. Kandi ino channel niwe musanzwe mubizi twari dushitse rero tuje dutunguye star akomeye cyane bamwita Joroboy. Aha twari tugeze neza na neza ku rugo iwiwe, murabona ukuntu hameze harashagije n'ahantu hateye igomwe cyane. Dusanzeho abakozi bariko barakora, yaramaze igihe ariko aravugurura inzu yiwe, murabona amarangi bariko barasiga, abakozi biwe bari mu kazi kose nkuko bisanzwe. Nagomba ndababwire rero yuko Joroboy ari umuntu akomeye cyane, no DJ arapromotinga abaririmbyi bafise impano zitandukanye, abantu baba bafise amapate atandukanye, abantu baba bafise n'ibintu by'ibirori bitandukanye, arapromotinga cyane kandi no DJ akomeye cyane. Nkuko bisanzwe rero twagomba twinjire turabe nyimba Joroboy by'ukuri aho batubwiye kumuhana iwiwe yuko dushobora kuhamusanga nkuko babitwemereye. Ndabona akazi kameze neza cyane, abakozi ndabona baba babitunganije neza cyane, ndabona jardin ngaha iteye igomwe, ndabona indavyo ziteye ikiye ewana kabisa, indavyo za hano ziteye igomwe cyane. Abakunzi ba CUBAHIRO TV twahageze kwa Joroboy. Bro, Joroboy arahari ngaha? Reka barambariye yuko hari Joroboy, reka turabe yuko dushobora kumubona. Arakaze, sindabizi ko ashobora kutwemerera umwanya. Body Joroboy man. Twahageze mani, twahageze kandi wihangane kuba tugutunguye. Okay, ni CUBAHIRO TV twongeye kugendera. Okay, uyu mutipe bamwita Joroboy, murabona ko aberewe cyane, ndabona yapendeje sinzi ari kuja. Ese mani Joroboy uri kuja he man? Cyane ngiye mu birthday kuntu bari bamaye igiplani nangiye gucuranga nyina ahantu tu. Warugiye gucuranga, ndabona waberewe kuva ku nkweto ku pantaro, ese nje ndabona uraberewe cyane. None se man ko twari dukeneye yuko ushobora kuduha umwanya mutoya tukaganira. Abafanzi ba CUBAHIRO TV baradutumye umuntu bita Joroboy kugira ngo bamenye Joroboy ni muntu ki, Joroboy abayeho gute. Sinzi yuko ushobora kuduhereza umwanya. Okay, kuba nambaye neza reka icyo meraho byose ni next level show. Nambaye neza ikintu cya musaza wayanyambitse. Noneho okay, nandi kugenda ariko naribi naribona nkabona wambwiye notabona yagukorera na wari umuhereza ako nafite ndi gahunda nari ngiye kujya. Wenda ushobora kuduha nk'isaha kubera twari tugushaka cyane, hariho ibibazo byinshi tugomba kukubaza, sinzi ko ushobora kubidukorera. Bitewe n'isaha yaragiye kujya abuda ntabwo ari iminota 50. Naribi Joroboy araduhaye amahirwe y'iminota 50, reka tuyakorere ko turabe yuko Joroboy abafanzi bacu boreka kudukomera induru. Joroboy ari hehe? Joroboy turashaka kubona bishasha byiwe. Joroboy ashobora kuba ari karanategurana bishasha, abafanzi bacu barabikeneye cyane. Joroboy urakoze. Karibu kwa Joroboy. Turi kwinjira kwa Joroboy, mu rugo kwa Joroboy. Ndi kubona kwa Joroboy hanteye nubwo bakwinjira. Kwa Joroboy na ahantu hakaze cyane, ndi kubona ari ahantu hasayangana cyane. Iyi ni CUBAHIRO TV nkuko bisanzwe, kuri micro muri kumwe na Lucky, hanyuma kuri kamera muri kumwe na Patient, manager wacu kuri CUBAHIRO TV twemera cyane kandi dukunda. Big up sana cameraman, kandi big up sana n'uyu mupampe dusanze hano hantu. Ni umuniga kabisa, ni umustar akomeye cyane, kandi ndagushimira cyane kuba wemeye guhereza abanwanyi ba CUBAHIRO TV ukabaha ikiganiro kugira ngo bakurebe. Joroboy mbese ni umuntu ki? Joroboy mu buzima bwiwe abayeho gute? Joroboy ni umuntu akora iki? Joroboy akunda iki, yankiki? Ibyo ni ibintu biri mu bintu biza gutuma tumarana umwanya utari muto muri kino kiganiro. Ku mazina yawe nzi ko bakwita Joroboy, ariko sishobora kukuvugira presentation yawe, nshobora gusanga atari ko witwa cyangwa ugasanga kumbure ofisi andi mazina nawe wahawe n'ababyeyi. Ese Joroboy ivyo ndi kuvuga ndabeshe? Wapi nubeshe amazina
mfite abandi ababyeyi banyise. Ya amazina ababyeyi bakwise bakwita gute? Ndi amazina ababyeyi banyise nitwa Tuyishime Jean de Dieu. Iryo zina rya Joroboy ryaje gute, ryahereye he kugira ngo bakwite Joroboy? Byavuye kuki cyangwa ni akazina nyine wiswe n'inshuti zawe tu? Izina Joroboy undi narikuye ku muhanzi w'umu Nigeria yitwa Wizkid. Mba kuba muzi nyine hari indirimbo yaririmbye yitwa Joro, ndayikunda cyane. Iyo ndirimbo urayizi, waramaze no kuyishyira mu mutwe wawe, urashobora kutubwira basi n'akarofre kamwe kayo k'iyo ndirimbo kugira ngo n'abatayizi abanwanyi ba Icubahiro TV bashobore kuyumva iyo ndirimbo yavuye mu iryo zina ryawe? Indirimbo yitwa Joro by Wizkid. Refuri nyine nta birenze, baguma baririmba ngo Joro 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 Joro, ibintu nk'ibyo tu. Nanjye nari natanguye kujya muri beat nyene nkuko bisanzwe. Urumva amazina yawe ntabwo ari Joroboy, ariko iryo zina rya Joroboy ni wowe wahise ugiyita mu ico gihe cyangwa iryo zina wahise wumva ukwiriye kugitwa, cyangwa hari abandi babonye iyo ndirimbo yikunda baravuga ati reka tumwite Joroboy? Nyine ubundi izina ndimo narayikunze cyane, noneho mfite amazina menshi nyine, mfite amazina menshi nagiye niyita ugasanga abantu ntibayakunde. Noneho ubundi mfite amazina nitwaga nka King Stone, abantu benshi bazi Monko Stone cyangwa Solid King, ariko ndavuga ati noneho iki ni iki, ndabona iri zina amazina batari gufata neza, reka noneho niyite Joroboy bitewe nuko nakunze ya ndirimbo ya Wizkid. Bakanita Joroboy ndebe ko bizakunda, ndabona bakarikunda, none barikunda nzayikomeza nyangume ngitwa. Ubwo urumva bigushimisha kuba Joroboy? Bose uretse gato sinzi. Sorry abakunzi ba Icubahiro TV, murabona Joroboy umusitari wacu adusabye ngo yitabe telefone, ni umusitari cyane, abantu bose baba bari kumuhamagara. Yora karamemani Joroboy abari kuri telefone, abari bize, nanjye kuza gucuranga nyine twumvikanye, ariko nyine abantu hari ukuntu byagenze nahise nakira abashyitsi, bituma nyine ko kumva ari n'umucuranzi. Buri munsi nabazaniye bishasha, avuze ko ari umucuranzi Joroboy, avuze ko ari umucuranzi, mwabyumvishe? Ndaje nabahaye iminota 40 ingahe, ndahita mbashyikaho, ndaje wewe bushyira gucuranga ugake ushyiraho umuziki muke, ndaje. Okay, thank you. Ndabona ukoresheje n'umwanya muto. Nagira ndakubaze Joroboy, kubera iki wambaye gutya ukabegwa cyane? Iyo pate nyambari yawe cyangwa ufitemo ikiraka ugiye gukora? Ako dutangira nakubwiye nangiye gucuranga ubundi ngiye muri pate, ngiye gucuranga mu ngiye mu kazi, bafite kugenda nambaye neza, kwako kugira ngo ibintu bigaragare neza, wenda kwako ncuranga nagiye mu kazi tuba ntabwo ajya ku kazi usa nabi. Ya Joroboy, urumva uburiswaga mu kazi kawe, ndakeka ni nayo mpamvu abantu benshi baba bagukunda, abantu benshi baba bifuza kumenya Joroboy ni iki, kubera ko bagukunda, bakubona uri swaga, bakubona uri smart everyday. Nagira ngo ndakubaze niko wamuri, cyangwa se ibyo ngibyo bikora mu gihe ugiye mu kazi kawe ka misi yose, cyangwa ukabikora mu gihe ugiye nko muri pate bisanzwe? Urumva nyine buri gihe n'igihe cyacyo. Niyo ndi mu rugo usanga mani yambara imyenda isanzwe, ariko ngiye nk'ahantu mu gapate cyangwa mu ngiye mu gucuranga ahantu, nibwo nambara neza, turavuga ati ndakanambare kano gakweto ngiye gucuranga nsa neza. Ya Joroboy uraberewe, sino bigarukaho. Abafanzi ba Icubahiro TV bakomeje kutubaza ese Joroboy twamubona gute? Abafanzi bacu baripfuza kumenya uyu mustari bagendeye ni muntu ki, akora iki, abayeho gute, ibintu nk'ibyo. Ese Joroboy watubariye yuko wari ugiye gucuranga mu buzima bwawe bwa misi yose, nako kazi konyene usanzwe ukora?
wapi ntabwo ncuranga gusa mfite n'ibindi nkora biri mu mafaranga ku ruhande. Ubundi urebye ndandaza n'ibintu za elegitoronike, harakazi ka elegitoronike. Joroboy ntabwo atunzwe n'umwuga w'ubu DJ gusa, ahubwo afise n'ibintu bya electronique muri shop iwiwe. Eske Joroboy ibyo bintu bya electronique gusa nibyo ukorana n'ubu DJ bwawe cyangwa urafise utundi tuntu ukora ku ruhande? Kuko ndabona umenga uburyo bukeye ibyo bintu nibyo gutunga gusa. Hari icyo ushobora kubwira abafanzi ba Icubahiro TV? Urebye ntabwo isukuvuga ngo nkora electronique gusa cyangwa no gucuranga mu birori iki, ahubwo nyine ndi n'umuririmbyi buriya no kuririmba nabwo bijya bimpa agafaranga gakeya. Ndi umuririmbyi, hari indirimbo mba mfite, hari aho usanga wenda habaye nk'ikirori ugasanga wenda bagombye kujya kuririmba, ugasanga twa dufaranga bambaye ndatwinjije, cyangwa nawe bagiye gucuranga ugasanga nabwo twa dufaranga natwo tugira akamaro, dukoresha ibindi bintu, na ka kaduka ugasanga nyine karanyinjiriza amafaranga, nyine gutyo tubuzima bugakomeza. Joroboy urumva abafanzi ba Icubahiro TV, Joroboy ni umuntu akomeye cyane, ntakora akazi kamwe. Ushobora gusanga ari kuririmba, ushobora gusanga ariko aracuraranga, afise n'iduka rya electronique. Murumva kugira ngo abari smart gutya ni mitahe, kandi urumva yuko abikorera ntaryama. Abafanzi ba Icubahiro TV barashobora kwibaza ati eske Joroboy n'umuntu yoba afise umufasha mu rugo iwe cyangwa aracari single? Namufasha ndagira mbana na mukuru wanjye, bane we tubana mu rugo, niwe dufatanya akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo, ndibuka akazi ko mu rugo umenga watubariye yuko hano haba hari abantu babijejwe. Eske mukuru wawe niwe mufashanya aka kazi ko mu rugo nkuko mwavuye indimu? Usibye nyine kwa uyu munsi nari ndi kuvugurura, ndi no gusigira irangi, turi gusigira irangi aho tuba, ndi no kuvugurura nyine ahantu haratameze neza. Naho ubundi akandi kazi kose ko mu rugo turakikorera. Joroboy ushatse kuvuga uracari single? Cyari single nawe ndazamufasha. Uracari single, ariko ushobora kuba ufite nk'umuntu ari ku ruhande wemera cyane kandi ukunda cyane, wumva utokatira, wumva utomwihanganira, cyangwa wumva utomubura mbese muri make. None Joroboy ushobora kuba ufise umukunzi cyangwa uri single uracari ko rarondera? Nkuko mubizi buriya nyine ntabwo wabaho nta muntu wenda kurashinga umuntu nk'utwita kurashinga mu Cyongereza, ugasanga nyine ufite umuntu ukunda ariko nyine ubona ko hari ikibura wenda nk'igihe kitaragera, cyangwa nta kuntu wabigenza, nyine ibintu nk'ibyo tu. Cyangwa ugasanga nanjye mfite nk'abantu baba bankunda, nyine byabura tu. Gusa nyine nta umusheri ufite, mfite umusheri ngo namushyira mu mago, wapi ntiharagera, ntabwo haragera igihe, ntabwo kiragera kwera. Joroboy birazwi cyane, ufite abadada benshi bakwemera, bagupfiriye kandi bakwipfuza. Joroboy ushobora kuba waramaze guhitamo mw'abo badada ukavuga ati umwereka ndamushyire ku ruhande rwanje, abandi nabo babe barasubira inyuma, cyangwa ukomeza bose ubaha icyizere yuko muzoshobora kubana? Urebye ukuntu bimeze, yego nyine abadada baba bahari, ariko si ukuvuga ngo tuba dukundana. Bafite badada bandi nyine bamba hafi, ushaka kungira inama ndi mu kibazo, cyangwa nyine akamfasha nyine ibintu nk'ibyo tu. Ariko si ukuvuga ngo ni umusheri ngo nzamushyira mu mago, wapi, ibyo ntabwo ndabitekereza kweri. Bivuze ngo Joroboy aracashakisha, ntabwo arabona uwo gushyira mu mago. Abafanzi ba Icubahiro TV niba harimo umukunda, komereza ngaho nyene. Joroboy ntabwo arashaka, Joroboy ni umusingo. Ushobora kuzogira ayo mahirwe Joroboy ukamutahira, kuko Joroboy ndabona hano umuntu akomeye cyane, murabona bitewe n'ubuzi bwiwe buramwinziriza. Joroboy ndashaka kukubaza mu mutekano, ndabona yuko Joroboy ndakubona kandi watubariye yuko uturanye na mukuru wawe.
nashaka kukubaza eske joroboy wewe munda ya mama wawe mwavutse muri abana bangahe ufite abavyeyi cyangwa uri kumwe na mukuru wawe wenyine? Ya urebye ngenda cyafite abavyeyi bose mu rugo munda ya mama na papa tuvuka turi abana barindwi noneho njyewe ndo wa kane. Ya joroboy ntabwo ari single, ntabwo aracyari single nako sorry. Ariko joroboy ndabona umwanya waduhaye uri kugana ku musozo, nagira ndakubaze joroboy mu kazi kawe ukora kamisi yose ndumva sakazi kamwe n'ubuzi bwishi, urashobora kubwira abafanzi ba Icubahiro TV ndetse n'abafanzi bawe aho bari hose ingorane ushobora guhura nazo ukunze guhura nazo mu kazi kawe? Yeah, of course. Ingorane nizabo ntago zabura mu kazi. Buri kazi kose bangana mu challenge, iyo bita challenge mu cyongereza. Urumva nk'umuziki namereye ku muziki kuririmba kenshi usanga nyine ibintu by'umuziki usanga biragoye sana, ugasanga promotion ni nkeya cyane, n'amafaranga ugasanga nayo ntago aboneka sana bitewe n'ukuntu numvishe imyuka nkora kandi nyirabwo nyiri kuzamuka, ugasanga nyine amafaranga ni make, ugasanga ndangoze nk'umuziki aho ugasanga ntabwo ndakora video nkakora n'undi wa kabiri ugasanga nta video ufite, urumva birabikomeye. Noneho n'ibintu by'ubu DJ nabwo nyine bya gucuranga ahantu bya bimvuna cyane, ugasanga handi usanga nyine bataranyishyura neza cyane nkuko nabambishaka, cyangwa ugasanga nta n'ibikoresho mba mfite wenda byanjye, cyangwa ugasanga ngiye gucuranga nk'ahantu usanga ahandi nagiye gucuranga bya byuma ntibimeze neza, ugasanga biguma byikata, handi usanga n'abantu baje mu kirori bavuga ati uriya mu DJ ntabwo ari sawa bitewe na bya byuma bya babandi kandi atari ngewe. Turumva mu kazi kawe urashobora kuba ufise ivyo bibazo, none usaba iki abafanzi bawe cyangwa abakumva wowe joroboy? Mbese dusubiye inyuma gato, akazi kawe k'umuziki no gucuraranga ubimazemo ikiringo kingana gute? Wabitanguye ryari? Mbese nk'ukuririmba byakujemo gute kugira ngo ubitangure? Ebye ntago ndi mukuru muri aka kazi, ubwo ndi kuza byumva nyine. Imyaka 2 ishize nibwo byanje mubona mbanye kumwe nanjye gukora ikintu kizima, numva ko nabitewe n'ukuntu akunda umuziki, numva ko nta kindi kintu kinshimisha, navuga se wajya nicurangira nanjye nkashimisha abantu, nkabageza kuba umuziki mwiza bitewe n'ukuntu nyine nkunda umuziki. Cyane nanjye ndavuga ati se kurumva abandi baririmba uturirimbo twiza, nanjye bagerageza nkakora akaririmbo areba ko bagakunda nk'uko nanjye nkunda za ndirimbo z'abandi. Ikiganiro cyacu nababariye abafanzi ba Icubahiro TV kiri kugana ku musozo, ariko joroboy narifise akabazo ngomba kumubaza. Numvise ngo araririmba ariko indirimbo ziwe abafanzi dushobora kuba tutazizi, tukaba tumuzi ko umwuga wo kucuraranga gusa, ariko yatubariye yuko aririmba. Joroboy ufise izihe ndirimbo, ni zingahe? Urashobora kutubwira n'amatitre yazo? Mfite indirimbo 3, ya mbere ni Shake, ya kabiri ni Down, ya gatatu ni Sunika. Zishaka zisanga kuri account yanjye DJ Joroboy, baro n'ama mix yanjye. DJ Joroboy urashobora gusezera abafanzi ba Icubahiro TV kubera umwanya uragiye. Ndakomeza gushimira abantu bose bamfollowing, abafanizi banjye, big up, kandi ndabasezeranya n'ukuri sinzabatenguha. Please muzamfashe mugume mumfollowinga, n'ibindi ibyo nakoze ndacyari gukora, ntabwo nacitse intege. Ndacyari gukora. Mwongera ngashimira abantu banyambitse, hari shop yanyambitse yitwa Next Level Shop, y'umutipe yitwa Baby Star cyangwa Emery, kandi ndamushimira cyane. Ashimira n'ababyeyi banjye bansapotinga buri munsi, bamfitemo icyizere, bumva ko nyine nabikora byose nkashobora kubikora mfite n'imbaraga. Mwongera ngashimira umuntu wafite tuno tuboro, urabona ko bimeze neza, ndamushimira cyane aho ari hose.
nazanayibona kweri banamenye ko nashimye kandi banashimira namwe Icyubahiro TV ko bamwemeye kuza kunsura mukambaza ibintu ndabashimira cyane kweri muri kumwamfashije nawe musi be happy banyita happy lucky yose n'amazina Mr. Lucky nawe ebana ubaho niko tuvuga mu Kinyarwanda nuko mwana naje ndateye isari nawe cameraman iri ngaho Icyubahiro cyinshi kweri akoze cyane abafanzi ba Icyubahiro TV twongeye kubasezera twari kumwe na Joroboy mwavyumvise big up sana kubita ko like sharing hariya urangije ukubite kuri kariya kantu kameze nk'agakengeri kavuga ngo dirindiri ubundi dukomeze twivyibuhira na hejo ubutaha kuko ndafise ikiganiro n'abandi baniga mudashobora kumenya ejo ni surprise bye bye ndabakunda cyane mwa